Hakakat sautarek unai wing arhaja arpusau ke bedairu ke Sengiburam ki kena hakari India borok kawai kalong yeng ubat Tita Starwal Khan MDC ke soara kala play ya ke yeng skul ke batamai ke bakum kalong yeng uniu nongmi khmat kala penshna na ke benta ke Lightring O Presbyterian Secondary School ha Lightring O. Hagajing yalang play kani ke yeng skul nolor ubat Tita Starwal Khan ringkat kalong yeng laidan ringkat lang dau Reverend D.L. Imli u Reverend N.M. Yang Rai teman basan K.S. Marbanyang teman basan M.K. Ramai nolor kiwei pat bat hakani kesngi la sakiru ke jingshat jingruai bapen ipo ipeng dagi kena skul. Kani ke jing penshna yeng skul kalong shibenta ke jing yarap ban kentiu ya ke puli puthi ha katai kathan khamtam segi kena skul ki bawan na ki long yeng ki baduna ke yok ka kon haba ai jing kran uba Tita Starwal Khan ulapan pau bakani barok kadai ke jing pli lat pli lenti jong play ha ka bakum ke yeng ke sam kilala ban pen urlong ban ai ya kani ke yeng skul. Ubat Tita Starwal Khan daga bekentu ya ki kena ban long ki badon ka akor ka buram ulaong baha kini kisngi ka akor long briu man briu kala hiar baha ha ka imlang salang ha ka ba ki khun kim ko ngu shu ya la ki kmi ki kpa ki kena kim ko ngu shu ya ki noi kai bat kala dei ya la ki kmi ki kpa kumno ban te la kam ya la ki jong ki khun. Daka bekerpat bakin kersan lam haki jing duai na kebenta jong ula ongru bakari bat ke jat ben riu hakani ka ya ka babenta ka don kam ye ki bri ki basyap tiang yau blai haka sensyar khadar. Ilang buwan siguro gibur kita ibagabalang kaan dari ka school hani dari ka way kathong let's say ka bagabalang kadana nila jia keren nila jia selok nakapur sa kapur bagi nong yalam kamtam badi secretary di serba jong kabalang kumno ba implino ira school ni miso kanak pemerintah kemadan ko along bumi nilayo ingin building balesing inang yo susu kagis na magipanuan naleso mentandru ngo magatai ke building ke pangasna ke foundation ke dokta nilabu lepa na kabenta lai kan itu sama nangihapan perkat na kabenta kalaway jogil gikurun gikti gitu na kabenta kalaway jogil sama gitu dan hagal gasang gitu makin yo iya kejaka puli kababya ki hep ki beret ki balong ki kena school dengan school kilong ki badan box si pun bapi yo akan puli dengan school jadi ke school kam ai di tangi di kai ya kekuat mereka ai di kai ke kodor Jomba kim ke jomba play. Nanti kasi roti ke terkecil dan sri, bagai kasi kah ke jom pandit jawalan neru. Mereka tidak deru banten mau. Bapak tidak dorong sawe pak upah. Ubah ham iye jadi. Kemau hamba kena lawan banyak kendur Yesus. Isenran kilabe, isenran Yesus kilabe ini kena. Dari Yesus loong lusyak ini kena, makin wana. Dengan warna kermen bagi kena skul kibami dengan Yesus. Ilong ikena kibatit beriu, kibatit lagi. Kibatit ya akor keburuk. Nama hari ini kisi kesini keren kesungi kelok. Baka akor long beriman beriu kelahian. Keburam ka akor kelahian. Ikun kim ko ngo syu igiklidik pa. Ikun kim ko ngo syu iginongitay. Kaya jikot lang yang ibar. Yang igiklidik pa. Kumno banginte alakam yang lebih tongkiku. Sa ilang kasalang hagin isi kelasang banjar. Lagi babun zat izisni. Naso gari ka kamram kasuni. Kamyang ni bangindan tang building school.
Kambiang ini bantuan tagi badan ni lah kah. Mereka jingsling di crowd tapi with pai di kun belum orang. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.